Možda ste već čuli, a možda i niste. Opušteno. Danas će vam reći. Viš kakvi smo? Dobre, vidimo se kao... Je li slikaš, a? Ne, snimamo. Lexington Band, moji drugari, 20 godina, sve je počelo od prvog albuma i slikali smo se pokraj neke kapije. Kao što obično i počinje od prvog albuma. Na primjer. Kako je svijet mali. Sve je počelo od prve pesme. Koja je bila prva pesma u studiju? Se sad sećate ovo posle 20 godina? Bože moj, mislim da, bilo je pjesama, među prvima, bilo je, ne zovi me, bio neki radijski festival, bilo je svašta, da. Da, ja sam namjerno stao ovdje jer su oni svi višli od mene, tako da šta ću, razumiješ, ono malo. Kad se slikam sa Ćanom ili sa Sneki, uvijek mi treba hoklica, tako da vi ste momci od uvijek bili ovako visoki. Nego da ne pričamo mi bez veze, 11. 12. 13. 5 koncerata, Sava centar, arene, sve ste živo završili u životu. Šta je sljedeće, čovječe? Pa 6., 7. i 8. koncert. Ne to. 11. 12. i 13. Mart, to je sljedeće. Posle ne znamo... Posle stao na 5, jebi ga, posle nastavio. Pitamo Boga posle kakve planove pravi. Pa eto, mi ćemo da nastavimo sa koncertima, aktivnostima. Imamo dosta već zakazanih lepih datuma naredne 26. godine, kažem ove 26. godine. Tu će biti neki novi gradovi koje do sad u turneji nismo otpjevali, tako da eto, bit će i novih pjesama, bit će nekih lijepih stvari. Uživamo u muzici, to je najvažnije i vidimo da nam se publika širi, što je nekako onako najveća radost. Da, najbolje kad radiš ono što voliš. I plus živiš od toga. Tako je. I to lepo zarađuješ. Naša sreća. Hvala Bogu. Nego ne vidim slogan, da li je to dođi ove noći ili dođi ovih noći. Dobro zvuči to dođi ovih noći. Evo, mi smo, naša turneja se zove dođi ove noći, mislim, koja i dalje traje. Ovo je zapravo zaključak turneje koji je bio planiran da se završi 2025. godine, ali evo, 26. je brzo došla i publika je htjela da napravimo još nekoliko koncerata i eto. A je li bilo poziva iz Sava centra za još, kao ajmo na jesen još nešto da radimo? Vidi, Spalevi stalno spominje neku cifru od 10 koncerta. Tako da vidjet ćemo. Ovo je neka lijepa brojka, ali ne bavimo se brojkama. Zaista su divne noći. Ovih prethodnih 5 koncerata su bili onako posebni, svaki na svoj način i energija ta koja je tada bila prisutna i dalje traje i zato smo se odlučili za nova 3 koncerta. Tako da će ovo biti sjajne noći za prilika da se družimo s publikom i sa onima koji su bili na koncertima i sa onima koji nisu imali prilike da budu na ovih prethodnih 5. Znam da kolege pitaju za goste i ono od onih dueta koje ja najprije volim, to je Ilda Šaulić, odličan duet, ja mislim da je zaista razvalio. Jeste, to je veliki hit, sluša se, da. Pomenuli ste sada Dekija Matića, znači jedna nova pesma, duet sa Dekijem, Deki prvo brat, pa onda kolega, tako? Jeste, Deki je jedan sjajan prijatelj i sjajan pjevač i drago mi je što smo negdje to naše prijateljstvo krunisali jednom pjesmom. Sve se nekako desilo spontano, nismo nešto posebno mi planirali o tome, ali eto, nekako su se zvijezde namjestile i mislim da će ova pjesma koja nosi radni naziv Bistra rijeka biti nešto posebno, nešto lijepo, da će jednu prelijepu poruku poslati, ima neku jaku emociju koju nosi u sebe. Da, pomenuo si da je u stvari Halid trebao Bešlić, ali eto zbog... Tako je, da, to je trebao da bude duet Halid Bešlić i Deki Matić. Da, pa dobro, ja verujem da ćete vi to doneti odlično onako. To je Boki već doneo. Donao je već. Kad će spot? Biće to lijepo, biće. Pa evo snimamo narednih dana na lokacijama, snimamo u Sarajevu, snimat ćemo u Drvaru neke kadrove i tako, bit će nešto i u Beogradu. Da, nego kad vidim njega, on je spreman samo da zasvira već. Bukvalno. Samo da skoči se. Gotovo. Stao sam i tu na binu, rekao, vidi nešto. Ono kao, znaš, moglo bi, znaš, kao... Da mi vas ostavimo, da se vi malo... Da. Tako da uvijek je energija na njihovim koncertima. Krene ono romantično, Boki kao, znaš, ti isto, znaš, Vuksa nešto, i onda vata udarite po ritmu i dižete atmosferu na noge. Istina je da, mi volimo da pjevamo i emotivne pjesme, a ima i ritma dosta tako da bude za svačiji ukus. Opasni ste vi. Ti ta emotivna duša, ono ovako kako izgleda neemotivno, izvini, ali mislim, i onda Miloš koji tu... Đavolčić, nemoj. I onda ti nekako peglaš jedno i drugo. Ti si negde na pola. Jel' tako? Dve stolice. Pola anđeo, pola đavo. Znači ti si emotivni đavolak, da. Sve u svemu znam da će biti večer i puno emocije, jer samo tako i znate, drugačije ne znate. Tako da čekamo nove pesme, čekamo taj novi spot, jel' tako? Tako je. A posle Dekija isto nešto spremate u studiju? Da, biće, ima pjesama, spremat ćemo, pjevat ćemo, tako da ima lijepih planova. Jer kao što davno rekao ste, kako je, tako je. Da, dobro da nije neko veće zlo. To, hvala puno. Hvala tebi. Ćao.